gege nih nang tenang baca ring bini wani wararabu esto kana foto kentek tone mentah apa aja sampean nang lagi an tahun nih kan dan gue netep nih wahai para perempuan ngandung nih kan leso tak leso bagus ngandung nih ke berak tak berak bagus lahir nih kesambian lahir kepatian buka 1 buka 2 buka 3 buka 4 bon lesok sakit kepatian gula tanya makin terakhir jawab bak badak ring dempo badak jera ngandung ada ayo tore ini kan kesimpulannya rosak nih mata rosak kan tore pun tak berjajar canding mantek natijan ini kan kudu apa can latar belakang masalah kan sini kan tore ngandung sakit ngandung leso lahir kepatian jera tak jera ngandung tak jera ini kan bertentangan nih tinggal jagikir gini ke bener gini kan ana apa mak bener ana apa make sakit mata jera ana apa make lesu mata jera ana apa make kepati mata jera asbab annasu mafturuna ala hubbil aulad manusia kak dimak bisa secara fitrah cipta akiban Allah cinta kebi kena foto dari cinta kena foto make sakit tak gerisah bener gitu Allah muntak cinta kena foto sekali yang jalan bola iya mak menyembah boleh muntak gentuk mungkin kayak mak bocor estona ring bini cek tekin dengan foto mari roke ya mak neng akhirnya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan nomor 2 ini ngakin nomor 2 dari hadis sekelak kata nama saya nomor 2 iki kak dinto wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihi faqru bila ning setong kaum kak dinto hukum yang dilaksanakan sudah bukan hukum keadilan Allah maka masalah musibah yang akan diberikan oleh Allah apa nama fasyafihimul faqru apa artinya fakir kapi kaum banika mun hukum sayang kui beni hukum keadilan Allah maka orang yang itu fakir sebab minabi hukum ka itu beningan kui keadilan Allah saya salah pasti bener saya bener pasti salah biar nuning belum ngesening lapas hukuman pondok pesantren telum berak ben telum temor yang benih punya anyar nih kan pondok pesantren Selau nih kan lapas Pamekasan dan lapas narkotika gulisan lengis saya gasah kejok ngitek gula ini gula beda siapa tafsir beda saya juara 1 lomba kitab se-Jawa Timur beda guru ngaji beda kita keluar guru ngaji anapa gara-gara nokol santrena ring Probolinggo ya kok mangken ini musibah mak jok kiai wah tak oleh nokol dumai ibu sekolah sekali mai pondok sekali dumai pengaji sekali mungkin jet tak oleh bokon anu tibi aku tak berdengar ngaji di santri mungkin boleh ngaji gini jok iya bener sebab beda nyanyian alif dak koton tak ada santri mungkin bro cai boleh ibn makain alif dak napton apa ngucap alif dak koton aku bujak guna orang murok kecil Quran murid kecil Quran perban morok nih toron setong nak kana akemia tabah toron kian kapi dulu demang kana cukemi mapah rombongan deh juga mie guna diri bakal bah ngocak awas enggak mulai laku malam monta amit akemi tak oleh turun ke jeding popo banku enak kena gini kan sedikit ampun alhamdulillah oleh seminggu senjata makan tuan
Napa? Guleng Imam Isa mari ngolok salam atau le ke budi. Lebih desi akemi tas lager. Tuting ban gula. Akemi ban. Engki. Ma akemi. Cukeming. Mata antar ke jeding gua jeding baba akemi tas lager. Ada dari menjawab nah. Jepon min Nabi tak amit tau le toron. Mangkoni popo wi. King ngabosaki punan gina kana. Cermet-cermet ban gula. Jandi ungke anu jandi jaga. Dah tak ajar gajar tadi. Op ding tak ajar op. Ya Allah ban gula pan. Apa nolok? Ya Allah pan. Napa raya? Keje menyamal. Napa raya? Anak kami langgar itu. Matilah kami langgar raya. Titipah gula saya salah. Matilah kami langgar. Gula ngotak. Cukup tak pulang tak kau sekejap dengar ayo tak kau bulan ban guli gigi monta amit tak oleh toron kau be gulai tak apa ngocan jarang pah panjenengan madebu senike kau tadi tadi makai dia mapah guli sesalah pun tak minta keng popogi makai deng tuan aduh sana toron barara bu pai bu kau ibu napani bu kau pah mulai barara bu ye bagus le bakur sengasai alhamdulillah barokah ilmu rebandai Allah sagu tak berak ngarang jadi ngaji bur bangkade sampean sing ngajak lang dokolang ke kiai teki lek dah kena pun enul huda ni al-falah ini boleh dengar ki berdebu dari Sayyid Muhammad dengar ki lek semuntuk kapi dengan al-falah berdebu dari Sayyid Muhammad orang muntuk ni kan saya kata roh telok alim barokah manfaat bener. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sabatul ilmi ini ngakini sabatul ilmi bil mudakar ilmu ni mun tero cekak mutolaah ajar babajeng mun kuntro alimah ajar babajeng paham ki ajar pemugi munduk sanatu wa kastah mungku kastah gula kastah gula bakunole kata nikah jangan mun bajeng aliman jen mun gula ni meni alim gula ni kecak maapan sampean gadis hadis magi ngapa laki mah mah ngin todus gula tampil ke kantor tinggal apa laki gula pon sampean tak alim le muduk dengan al-falah tak alim yang sampean tero barokah bener tero barokah wa barakatuhu bantining barokan ilmu bil khidmah kala ben ngabdi ka guru jadi sambian mau kita alim mun tero barokah ngabdi ka guru mangkene kepunten mun duka menoloh suruh ngabdi tak ngabdi coba olah dikatipun apa ki Khalil lambak semun duka kiai katipun apa ki Hashim Asyari semun duka ki Khalil Bengkalan katipun apa lambak kiai lain ki As'ad terus kemudian katipun apa guru Nurul Qadim bade kiai nyaman ki Hashim Mino walina Allah katipun apa lambak sepas tetireng wali semun duk ning edelem sepo ki Hasan Genggong katipun apa gara-gara khidmah derma khidmah dari saking patu nagi Hashim Mino nagi Genggong anu Nurul Qadim kali kacor pesantren rajo ika desa bener Nurul Qadim nyaman dari saking khidmah naga kiai bi kiai sepo ni ide bui jidur ya jaga kin mun depak waktu salat pah popo iki kurang semenit sepu pah popo kojo kiai mah tuat Hasan Genggong male tepu karena tak kau itu kanin semaput langsung semaput mun makan bang ngoca dur male tepu iko tepu dibina make orang saya jago iko lain ben murid tembak matua gula pada ada bu lamba ni kan ning matua ni kan tepuan jidur sini kan mun duhur pampa pampa sepu pakai ning tepu telo kali kojo keluar kiai main tepu telo jaring sepu bejang dua main tepu telo iko kaki boleh tepu boleh setong kaki dur apa main tepu boleh ngurangi setong kiai kiba ada orang manggen santren ni kiba ada kayak tak ada tiga kiai dan jaring cengkal deh iko guru iko orangi setongnya mau iko orang yang makin jadi tepu
Mun sampean sampean tero manfaat ilmu lek, mun tero manfaat tero tawa carana. Tero tawa. Wa naf'uhu biridho syekh, mun tero manfaat ilmu lek biridho syekh kalaban ridho na guru. Cek ke nyakein ka guru. Nah, mun sakut nyakein patekin ilmu nah tak kira manfaat lek. Tapi begini-gini le ilmu ni sekoni kilingin lo, mun kadung manfaat gege ya. Pemimpin tahlil siapa? Siapa? Nekuk Fatihah. Mun tak tahu jangan bola amposan budi. Yereng Fatihah atau rakidah kajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Pacan orang, "Puh, macam teh gino magi." Ma Allah Fatihah. Abbo, sada bu Fatihah siapa gelu iku? Allah ya, ya bagi ke si andi gelu. Paburu bagi ke si lain. Orang yang tak tahu jadi ya. Pada bengi mami salat mayit Pak aruku ro. Can makmum beda. Apa jang jenazah aruku deh. Sandere mare make mak baruku ke. Jadi kebenya apa jang sepun pian. Ni ke bojang mayit berapa dia? Dak rukun nge Pak kalih takbir dan guru pasalam. Tak mun mayit biasa jadi. Ari raja tu seri. Ari mun teh ruku iku doang dosa. Jadi tak tahu. Kan sampean tengok jageknya kan. Sampean bila kadunga guru ke komar, ke ngene bi boleh beri tua mian. Mare yo cola mode dia lah. Tak usah ke Roma aja, ke Roma nyambi rokok bah. Gula lambak bernai balai tua ban menjadi muna guru. Seni kenyan. Mun ngaji ya. Sampean ke komar moro ke sampean atua seni ka. Allahumma adhib uyuba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Yulang na boleh tedung Allahumma adhib barakata Allahumma adhib uyuba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Napa artinya? Guste paelangaki cacat celah gurun abdina coba padengaki dari abdina tapi jek paelangaki barokah ilmuna dari abdina. Jadi mun cacat celah kelerok serak boy pasti andi magi kiai bener gitu. Jadi sambian mun tero nyari kiai setan andi kelero bon tandi cacat kepang dermah jek mun dugi al-falah dermah kalangi nyari guru malaikat beda tak ada Eki wal malakul ladzi bila abi wa umla akla la syurba wala nauma lahum guru. Tan badan dengan kidatul awam guru. Malaikat tan dipak tan dimbo tak akan tak nginom. Tapi mon gula abbo. Lobar dekir ke. Te orang ki buru bodak karen popon kacang wassalam. Wassalam. Jadi gula minta tolong ke kantor. Mari keadilan mari kita tegakkan. Tegi mun sambian tidak bisa untuk merubah keadilan orang-orang para pemimpin yang ada di atas, mari kita ciptakan keadilan di keluarga sendiri. Di keluarga sendiri, bila anak salah kebala salah, bila anak salah pokol jago tako mun mangken jak bunten jak anak pah mabengal ke ring tuana tako kena potona beda ada banyak curja abojang polan tak abojang sepu polan ni popuah pambon ngocak Allah jadi madem tedung jadi hamti haman jadi pahamti hamiku jangan pan apa butuh pun tak apa jangan lah kot pahatokar para rabu mangkan sambian puk jangan terlalu banyak bicara di hadapan sang suami karena apa kata-kata sambian nika bila gedung santak guru sangat mengiris-ngiris hati suami hahaha jauh ni balai mungkin ni ke benijan muslim lagi benijan muslim guleng ngocolah hadis ni ke sahih ni dore sini ma raaitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna engkau tak toman ngatau orang sekurang akal kurang agama sebisa menggoyahkan pendirian reng laki sekoko ketimbang beun jadi wahai para perempuan
pakoko ereng laki, pagogo ereng laki, paangko ereng laki, taboreng bini ker tak bisa aja, tak bisa. Beda cerita lagi muslim, beda mayur jadi kaki. Sayyidina Umar mau nalu mampa, ajin buru tako, mangkana sambian jombon mon punya ajin nah, tolesen Umarul Faruq, ajin buru, kon nyaman boy kata aku ibu ajin. Tapi ternyata setong waktu Sayyidina Umar atau karben rajin nah, Sayyidina Umar takut semasuk ke Roma, takut ke nyai. Marah kan berarti ring bini saraan benejin apa tak iya po apa gula mangken mangken ni ka muslim ni ka api dato jan sambian lebur ke muslim yo diburi wah seneng kapi keng mole gula compok mangken berpan bekel ke gula haram takut makin masuk ke Roma ke do iya masih takut kenapa? Karena itu dia bunda Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana banyak pejabat rosak gara-gara rajinah, betul? Mangkana gula minta kereng ni bini reng debu borak terteti wanita solihah kapi. Sabar-sabar, amin. Amin. Bagus dah iya lah. Pon, nomor luru, nomor 3. Parak pon, pah mulai kemarin. Nomor 3. Wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut. Jika di suatu kaum itu perbuatan zina itu sudah merata, la tada leng aleng, la tada dus todus, maka ning setong kaum gak dinto bekal perata dari musibah yang akan banyak menyebabkan kematian. Mon musibah la banyak kematian, terjadi musibah besar-besaran, berarti perbuatan zina di situ sudah banyak. Walaupun terselubung. Wahai para bapak, para ibu, mun sanya zina mungkin sudah di mana-mana, betul? Bahkan berdesi alasan ngendung dak nakena pah ngucap amimpe ebeng tabeng ular. Emak berdeng ngendung dak nakena mimpe tabeng ular. Ternyata alhamdulillah pangki benih ke ngamimpe tabeng ular. Kecapok lar kabur sarong. Mulai benar kabur sarong mereka santaan benar kabur biasa guru benar kabur biasa ini mun saya keke soko saya bere soko benar kabur sarong saya keke itu saya bere ya tas sangang bundan bah mangkan terselamat ini ke kapi lagi mangkan terselamat dah mangkan mun ring nyonat guru kan selamat tiba walimatul hitan guru napa tocuk nah rekarin kocok terselamat mangken banyak rekarin kocok tak selamat mungkin doa kini kapi terdetireng muljo kapi ni dari santri al-falah dari pasalaman dari kelakuan bisa buat juga dari birikna kelakuan si ridho ibn Allah subhanahu wa ta'ala amin termasuk santri lagi Nuruddin bani kaki Ainul Huda dari bedeti orang-orang seperti Allah kapi termasuk nak potona se ya kholi para almarhumin ni malar muka terdetireng gus bagus nak potona ajunan si hadir kapi peninga dari jauh dari perbuatan maksiat dek ajunan ipun Allah amin apa sebab kelakuan gak dintoh bisa nyebepakin para rabu musibah terjadi di mana-mana makanya pompongki dempo berak ki selamat terselamat terus jauhi kelakuan sedaya ridhoi pon nomor 4 wa ma taffaful mikyal saya ulang wa ma taffaful mikyal wa ma taffaful mikyal bila setong kaum ampon sekut tak beres urusan tembengan bila la urusan tembengan la tak beres tembengan la tak beres apa musibah yang akan diberikan oleh Allah illa muni'un nabat wa ukhidu bisinin namen apa bayi kaum jadi tak kira ngasih lakit nyamen apa bayi tak kira ngasih lakit apa sebab tembengan la tak beres banyak tembengan tak beres banyak bila tembengan pun la tak beres para rabu namen apa bayi tak kira beres putan tak kira hasil ben Allah tak mon lambak saya mau bakko nih bila bakko pani kala ibu tambu angin pas bini bah ngucap alhamdulillah meliam mas wah sebab ring bini mau nandi emas kan dah iya buka TV tang di mana ya tang diriano iya demah desa kerja ni masih keronang saya ngabas sek bila si Andi Tina sambian magita andi sok koren anapa demang dah apa sekali jadi katas ke bawah nyaman tina makin sambian setandi bakoh dari beri rezeki lain sandi bakoh terhasil lah
keng katon la tak pateh makanya dingin-dingakin kabar pun la arge lengan tang salbut lagi Allah cok mune jompo nih san sompok ko nih maki bedereng mati ta yen tari aja waring mati wa bedereng mati wa tetangga dinara sambil mak mati setia iku wah iki kan gini bekrembek apa setelah tanya lagi arah mau antar anjak gun masa ada bok bah arwah make teh bendem sampai lagu tak kira bucok aja iku mun ria mun teh pasat menem setia bucok aduh benilah jauh dari hoson gak bak apa jangan etalon apa jangan etalon apa jangan sabar sarong teh kisah aja songgon teh yang kui pangan kui satana malaikat kan repot hari acara apa aja nggak kan aduh salah sujud innalillah baca ada kata kian ban montang dijak tabu ni sujud sih salah ojen lebur pada berban sadpa ko ba ojen kejawa doa katanya ya Allah kadin to beni panca Gusti kadin to beko iku dan gula rumah pangeran ibu dan beko ban panca dujak santri al-falah atahun ke beko kembang se panca rumah pangeran ibu dan haram salah tak hasil magi abajong pada itu morokat benar ko lempar lah ko leten lo aduh ya Allah tersukses ini ala ko napa saos sampean tersukses saya Malaysia tersukses tertangkap polis moson polis pula tertangkap polis ni kemarin ibu ni kah tertangkap polis bulan di tentang ke guru termasuk sesede anu nyelem ning tasik wa jadi beurin guru ring berep ring pelak-pelak guru mate enggi guru kan takut ke polis guru lebat budi jadi bah numpak perahu ada bah terus selama ada kepi kan toh tersukses iya bu lagi bu budi saya Malaysia bu iya bu mata noro bu saya nggak tak melu bu saya nggak anu bu nggak rumpuan bu kita nggak tak apa nah lagi tanah apa pak tak menerima bini anak kedua tak boleh menerima laki bini dua tanah apa ya bu ya ingki Allah subhanallah ingki lah sini ingki ya tapi insyaallah nah tinggal udah tak nas manas nambian deki bagi kiri laku kok mana mah pidato kiai jangan bentak ko anu bentak bini boleh deki bagus kiai siapa pidato deki bagus saya kikirin deki wah jadi senengah jadi senengah sandi tembongan aku laku iman kaman pesepak tembong nah cek tungacuan ke orang lain cek merugian orang ini kamu oleh rezeki tapi rezeki ini online derita halal ipon tutki ya benar Allah magi punya aku laku ipon kering tak buambu ipon ini tak buambu ipon tutki aku laku sepenting sedikit tapi yang penting barokah nah mon sagoni barokah sepak nih dermah teti rezeki si mubarak ma maknal mubarak kullu ma ya'ti min kibalihil khairul katsir setiap sesuatu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak masyaallah terakhir pastorona beri apa pak tanya micu sejam pun on terakhir iki Kak Dinto bareng gini kah iki wa ma mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatruh bila pada setong kaum nikah bila bajana majar zakat pas tak zakat lebenyaan secerek benyaan seta zakat maka kaum gak dintoh bajan ojen tak epatoron ojen tetimun lebada bagina ojen tak epatoron ojen orang lah kekurangan aing lah abid seta ojen bajan ajan orang tete masa na lebajan ojen pas tak ojen otah apa tete masa lah tak ning rotaroen lah tak ning ratorain Kak Dinto berarti orang si bedening i masyarakat Kak Dinto berarti ampun banyak saya tak majer zakat keng nikah benireng dempo pak mun pahareng dempo pak nikah kemelo nggak nikah
Bisa sao sering mekasen, bisa sao sering belumpungan. Pokon reng Islam pun tak kompak, pas cerai kepi, pas tak majar zakat, musibah, Pak. Musibah. Makanya, anapa? Jaipon Allah, di dalam setong hadis qudsi, jaipon orang ni kemun masuk surga bekal ibri nikmat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat setak pernah padeng ke mata, nikmat setak pernah ekeding ben kopeng, ben nikmat setak pernah terlintas di dalam hati. Tapi kenapa ning dalam Al-Quran disebut tajri min tahtihal anhar? Anapa mak ning Quran disebut cek mun swarga panika akili aing songai babo nika akili mun gun songai nika kan nikmat banyak ning itunya terlintas dalam pikiran, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Mak ning dalam Al-Quran mak disebut tajri min tahtihal anhar, jareng genikan nikmat swarga. Mak songai masukkan nikmat swarga jak songai banyak. Jawabnya senikah. Gula pernah tanya ke Kiai Lambo, Kiai wahada bu, apa mak dia? Karena makin ning itunya orang ria muntobu aing benya aing ria swarga. King pabenya pese mun melarat aing hari agaton neraka iku. Bener enggak betul? Engki kati pak kelebun ki buru madebu korang aing kan to musibah berharap bu. Mangkana tore doakin mun panlo tore sambil aku laku nikah mun lagi abid tak dem toron ocean istisqa sambil min doa sambian guluban panjenengan panika salat minta ocean mun lagi abid tore sambil pabenya sedekah guluban panjenengan insyaallah ocean bakal toron. Cek kon ngelakonin kelakuan sete ridho iku ingat lambar pah okol. Banyak jopo nih pah mau beda okol mele ocean iku. Orang selang penting aki iku. Dung dak dung sini kok bodoh semua keluar sini kah. Ayo siapa sih okol lah. Pah penting aki tebuk iku. Lagi ni mele toron ocean kan. Ya jen takok magi ocean. Malaikat kan pelengan ge ngapa sakiring selang penting aki kata gini kabaran. Muni Jember lain boleh ngakuin apa? Kui ocung. Napa ocung panika? Panculin guru. Pecetar tuh, kadung-dung belendong sampai keluar dulu. Tojunan apa jan? Trauma torono jen, tak bisa, tak bisa, tak bisa. Pada ben bahasaan kedua. Jadi malaikat setoron Lailatul Qadar mun pahyam be idem jedem, dem jedem selanjang dah jurun, dur saja jurun, buru maki malaikat. Ngagak toron tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr ngagak toro dah yang mbak binakana buri buru munang nang jan toro na malaikat tapi jani penyiko pada bandeng bini bandeng laki ning dalam kekeluargaan munang nang jan malaikat rahmat le toron malaikat rahmat le nyemak rezeki male lancar atokar malon bagi malaikat le joi jara no ku dari atokar iku. Mangkan makin minyak rezeki ada bah tak bisa tan. Mangkan sampean jak tokan menoloh mulai tak era torai ben malaikat. Benikun malaikat menoloh sen orai magi anan orai pah ngoca. Rimun tak gulaku tokar kemarin Pak kemarin gulaku yang siang kemarin. Kadang salah tak tokar sekali sehari pah ngoca. Mak buru nesep kena iku. Buru nesep. Iki kan weruwe ngarana. Mak buru nesep iku. Jak ring kridu menoloh. Mangkan gula minta tolong. Ki Bapak Ibu sampean mentero tak atau karena sholat jamaah menurut yang sholat jamaah ini kepekelar setaknya apa pakunya apa bu duhur tak nyapa maghrib deki nyapa paku bajang silake di mama kama berani kasih tak pelik 100 derajat ke gula kedua temor jangan gula tiga kikir kok lah bosang wasabara kasih berani bajang Allahu Akbar Ganjar letaknya apa? Sebini bah ngucap. Tak makmum tak oleh ganjaran, makmum berpandaknya apa ada dem. Dibudin bah waktu nama makmum. King tes melintir. Allahu Akbar. Jangan salah ke nyapa benar. Apa baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Itu skraptas. Mari sini kan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebini aku tak baca amin lebih jana
tak maca debajana maca perpantanya apa dia rembat dibudina amin dan salake kakan jadi mana dibudin rakaat kedua Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim dan sebini matangi mami Mekah we man menyamat kejajaki cermat dibudin ghairil maghdubi alaihim waladdallin dibudin sebini teka adela nyapai kok amin dan selaki tedung degi jaring lah nyapa bareng golok salam tawa awirid bareng doa bareng pas salat ba'diyatul maghrib mari salat ba'diyatul maghrib tak payah candek tanang ben sebini sekoran boleh gimana asal laki wah ngoca iya kursi ulangi bodi nyapa haram nyapa coba sampean cak salat jamaah bila senyapa haram paling guntan beda tamu selaki ngoca kopi 2 pak itu aduh ada mengasal cuma polan mangkene jan salbut are masal budan ya Pak are salbut ya Pak nikah lambak saya beda nih sejauh dari semak gara-gara HP Malaysia bendempoh semak halo semak mungkin Pak gara-gara HP itu balik pun sejauh dari semak maaf saya semak dari jauh dari mana sebini beda dapur senake beda yamper ponan beda tamu tak pahnit pun kopi le 2 le sebini mah ngoca beda apa ya tamoy jadi bini nak katon di Malaysia pada di dapur jauh sampean mau aja habis ke kiai lambak kata betah ke Bunyu Anyar lagi nelpon kada sampean hah mun mangken lebur ke Kiai Komar assalamualaikum kiai salam bedi telum aja eki candi keluar ke bulan jadi Kiai Komar seroja keluaran badan sampean lebur bener nonton bagus ini kepada jadi lembah kita ada HP sampean mun ajab mun anu mun telasen kan mangkat guru kalau beuleun teh arojong pejadiin arwah kagaan kan sini gini badan HP mungkin alhamdulillah pah nulis riburin saya atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriah mohon maaf lahir dan batin pas dikirim ke semua kontak masuk ke surat masuk ke sani congo Kiai Komar beri iya joje cangkon jadi kok mari kirimin aduh ya Allah Pak Dibudin tak habis ke kiai mari lain mari apa SMS tidak usah bertemu di darat karena sudah bertemu di udara jadi gue laku sampean gara-gara HP ini kan terbalik nih saya masuk surga HP ini gue laku sampean tak norot kira betul mungkin kan banyak si adan HP nah orang tak tahu mana adan marah si adan saya ngaji Quran HP nah orang tak tahu ngaji Quran bener apa betul cak mun ya adan itu antar ke masjid ada ke masjid kan bah itu tukang adan cermat apa adan kalau sangat aku laku adan kalau sangat aku laku orang pahentar kapi sambil jembetong bentong toron kalau sangat adan aku laku deh toron gila ban yai setukang adan bah keluar sekilir engkau apa ban mana yai engkau adan duhur bentar entar merah engkau adan asar maghrib isya subuh bentar entar ya aku adan kalau sangat aku laku entar kapir ya berarti sekilir siapa engkau apa ban nih pakai Komar Madabu pada gila deh jadi si adan gila entar gila manggan jadi salbut asli salbut tertak salbut dempu berak dari barangnya selamat kapi pokoknya dempoh tak temor tak berak kapi dari selamat depan Allah demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan jika ada nama dan tempat yang sama itu hanyalah fiktif belaka
Sinetron deh, sinetron. Jadi kurang langkung nyuwun sapa iki? Iki ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pengajian tutup dengan doa. Mudah-mudahan pengajian segala mula paling jadi pengajian semanfaat dan barakah ala hadhihi niyah wa ala qutin salihah hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Ya arhamar rahimin irhamna warhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min as-sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min najid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina lin nas. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'juran ma'suma wa la taj'al minna wa la 'an bainina wa la saqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbal minna bisir min asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.